बाग बजा ये चुंगु बुद्ध विहार हाक्न देखे जाई लागे ये महानगरपालिका तंसा नेगु लख देवा ग्वाली आगोदो वंगु 2076 साल श्रावण 32 गते छगु कोतिया ग्वाली चोलाका बिगु ख वंगु शनिबार विहारीय सभा कक्ष गोसागोगु समारोह स महानगरपालिका मेयर विद्या सुन्दर साक्य पुनर्निर्माण समिति नयाँ भिक्षु कौंडनीय महास्तवीर हो दाभरी सुरेश महर्जन त तंसा ग्वाली देवा चेक लाना दिगु ख ज्याजोस मेयर साक्य महानगरपालिका लाग्या दयाचुङ्गो भिङ्केचा फल्चा पौभा बहाबही विहार महाविहार क्वापाद्य गुथिछे आगछे लिसैया फुक सम्पदा थगुया कार्यकाले हाक्न देखेचा कोचाइको कथा ज्या झनाचुङ्गो धया दिला वेकल संस्कृति सम्पदा मालासाला धेवा मोहजुल धका चौता मकायत इनाफेना दिसे बरु योजना जोना वसा महानगरपालिका सक्षित ग्वालियाको बचाउन बिया दिला विहार विक्रम सम्बत 2072 साले फोकाछ संगु ख चादो न्यासो ने नेगु वर्गमिटर लाग्या देखाचंगु विहार नेपाली मौलिकता पिजोइ कथाया जुइगु कलात्मक कुतले देखाचंगु दु विहार विक्रम सम्बत 2075 साल वैशाख 10 गते शिलान्यास जना देखे जन्याको ख